Watindata mwendo mucaicia wa Mutongoi TV nina ukethia nina wikwatio kana muthenya waku wethi wa uwe wa kwaila nitwa Caroline mwene wa muteti kini kilungu cha usili na inde ndini wa kilungu kini bala ni ulilikanya ti unenga kivathukanio cha aki no thasio waku eta wi mwene ndindo kese kwithila makosani utesi na inde chumwa ne kibitu ni tunaneni tuikulanya na wakili ni chokole kituma inde makwani maingi bakotini na ni tunaneni ya maundu maingi na umunthe wakili tena keva tenda kuendesia o unena ni usu atutabia niki makwani ama ingibie na tiona kana waeona kwa ilite kwikwata nike na enende with you indi maikwase makwani ni maingi to give up tusioketike maundwa inawaona away na inde nita wa Caroline mwene wa muteti ni na udhocha na inde tena wakili tukethie tutabia inde umetofamu yeba na inde tili kandeni wa unena ni witu wa mwole. Okay. Na sandia kani tungemuvea nundu wa mwanyo wa kukava ku Mutongoi na kwa masito ni tawa Masi Kalondu Wambua na ni wakili otondu wa Asia na ni na miaka karibu 22 ndi thukuma wea wa wakili. Okay. Na kwe vinda ye ni thukuma obisi ni wita wa Beneka Advocates LLP na obisi usu tuikuye Karen Ilobi Dege Road, Watermark Business Park building. Yes. Asante nikalibu tio bala ba makwani yani maingibie na yu nienda ututabie pe makwani munenga mwanya wambe kana mukanenga priority ukethele kwani yebu ba yabika ndwetela la matene tendese na mo lakini ye nitiambo yinenga mwanya wambe niwo kwi criteria tofauti ila itumeawa kusisia agency kana ni makwani mevala maile kunengwa mwana wambe na watu hai kwani kotini twase wina wakili kana wawio uitwa ya mwene ta mwene ndi ni file ya kindu kitawa certificate of agency kana balua wa kwasia ikwani ye yenabata mwito muno na yitwiwe kwa mituki na uyona ufailie kwani omunthi na uni wanengwa orders yu ikulia mbono wanengwa orders mituki na nendwe kotini ne akwa yaisa kwithikiwa kumundu usu aindie judge kana pe na bata munene na kwani ni ya bata muno pe kindu kitono thinai wale aku kwithukisia na twase yuta mundu oke ndakwikata kwaka kithekani jaku na yu semba kotini ukafaili kwani no ya judge aende ya kwaka nukuka kwasiela ukuka kwasiata au mboye nyumba. Okay. Kwa umungamie no inengwa kindu kitawa injunction na iwa au ngamie kindu chu kwaka ngina ikwani ikiata yetiwe kotini ithele na twasi otamitu kini tunonie andu mathi kotini ila kuna ikiwe sheria ya instant fines ya traffic na koti ya nengane orders ya kwa siata in the meantime o twetele kwithukisie kwani ninaungamia sheria hii kana policy yetiwe ni serikali o kwa banini ni wabitukithia kana kuungamia kula kwa ndiende ya kana kuungamia nikula kwa nitwabitukithia ninaungamia twase serikali nina umetie policy kasia wakwatikana wa over speed na cameras wai ukatumia wa message wai iban silingi 10,000 ta fine kwa hiyo kila koti nekie ni kuungamia policy su ku stay the implementation kuungamia policy su ndikaende yetele kwithukisia kwa hiyo yabetanga mwe usu nekana siena kitie kuungamia ukesa kwithia twasi ya betanga but ina betangie o kwa banini o kwevinda nini itawa interim orders no ndo usainge wewa enendima ya sambana kindu chwe kiungamiwe na twasi after 2 weeks ama 14 days ama a month a year koti yuka ijase chao ni anenga na yumwana wa kila kindu kila ya ungametie
kiende mwanya wa kwende yuki inenganie kwa mituki yitawa interim orders no orders ya mituki na sitha inenganiwe kotita namba kwiyukisya mundu longi no andu mayasya mbona anenganie orders ndikandike kithekani chakwa na ndaneso mbithukisya kwa yuchwe kiti kilawa lakini sitawa interim lakini uinengwa mwana ukewa yuka wikata ufile response yaku kana usungio waku wa kwani ila yetiwe kotini na wasungi ayu koti yuke ikwithukisya tawe ula usikatiwe alafu yu inengane kila kitawa orders cia mwiso na iso cia mwiso yu nicio usaingiwo nai tayokie ya vindu akile naitie na mtu yambia kwa cia koti jao ni ongiwe na yondi naongwa ikitio uko yethukisya ulei musikate wa kweli na ya evaluate ikwa uletie makwani na usungio na yona bala pekatini bana ya nengane yu wa musi usu wakili yu nende wabi kabala ngwenda tiisoma ithangu last week on Monday ni yaitikana kindu chambe na no sio katusungio ba koti ndi uthukuma yani Kenyans feel mena feeling ya kana koti ndi uthukuma kana ndi utwa mautu yondu bailete nite guthukuma o kidogo lelu cha maundu kindu cha kele na isiona kau judiciary the independent peundu mekusila makwani megemete ubonge wa executive naende yutu ithiku yisuani ambao nzungia makwani amunenga priority ni musia sio kethela ikwani ye kwana nono ile kwa kweli ni kwenda priority kana with ya ni musisi angania wawaete kwani ye ko utwambo yifemba nje kidogo ni mwati yao kaisia ni fit kuna wa priority tuntu no ngina ko TCCA impact kana kindu kitawa public interest muno makwani alame ku affect andu aingi ni manengawe first priority mwana wambe medhukiwe na matuwe nundo ni meku affect andu aingi kana public yonde kwa uyu makwani mamuthemba tosui manengawe kibao chambe maikana mambo tuwa nundo wa impact ila menayo maetwe na otondo wasya judiciary ya ile either yi independent kwitha ithukuma yungamie ite ku influencewa ite kulikililwa nembonge ite kulikililwa nembonge ila ingeile iswingeile sia executive na sia ambunge kana sia legislature ama tusa meao na ni kana judiciary ikune wia wayo ite kulikililwa pe structures ila sitsia ile kwikiwa na ni kila tuonete mitukini newe kindu cheko atachetwa judiciary fund ni kana wise kwithia manengwa mbesa sio mwaka muima mathi makaikata makebange lakini kicha kwa asasia nundu ni mutuye kwani mwa tubinia twaseta executive yasiu na kwa uyu tuimunenga mbesa wisindu siso executive ka nile kwenda kwa kuinterfere na independent na ina udhukumi kana kusukumia judges na judiciary hii kondo ikamekata mekwenda so it is true ya mbesa kana makambi ya kwiki ya judges makwani matevo sindu cha muthemba tosu so kethela you ta judges no last ma you mwithukisi executive undu ikuneno kethe onaku yumi otwi no wambie kwithukisi undu mekwa lakini kila naweta kitwe kiseo ni kunenga squeak ya structures ila sia ile ni kana ku protect kusia independence ya judiciary na kimweta naweta ni kwisa kwithia chao ni manengwa mbesa sio as a basket as a fund ni kana mathima kekata
makeia iye undu mekwenda kutumia mbesa isu. So in short wetu ya mwegemea executive nikenda mukwate mbesa, not that ati niku mutagondo mwaile kuika mbesa. Na ndina asia kana judiciary ni engemea executive. Nasia Kenya the mena ka feeling ka judiciary ni kukutua makana ni kuthukuma ikiegemea executive. Probably kila judiciary ya ile kuika ni kuhakikisha kana ni ya tuwa makwani kwa wailu ni kana enembi maike kuona tachao tamengu engemea executive. Neila pe orders si unenganwe si touch on executive no seo judiciary ketha explain kitumi kila yumisie wamusi wa muthemba to ukesa kwithia ni anenga mwene ndi some information mbingangi kana maelewe kweli ikwani twina twa muthembo ainundu nitukuengemea serikali. Yes. Nundu tisa sionde makwani matwawa against executive nengi tu kwa asia nongina etuwe against the executive. Embwa executive twase for instance ni follow iye kana ni ate iye nzia ila ya ile na ya iye tetwase policy kana sheria na nengi bengi ko beki kitumi achao koti itua ikasya kana kindu chukina ate ya meow as long as neki ate iye meow. Kuni in my conclusion neonai o kwebinda ingi kweli no twasie do masa either judiciary either ivitio ute lakini kila cha muhimu ni kana twina levels cia cha cia court ukesa kwithia mbeko ni kwa magistrate na mundu naneaniwa ni decision ila ya uma ena right ya kui high court athia file kindu kitawa appeal kana appeal na onemba yambie high court na wiwa court ndina atuanesa wina right ya kwa appeal with the court of appeal na onabe nginya Supreme Court kwa utu ina level zisu enende matona kwitha maikata maithi mathipu ni kana embwa wona utaneanewa uka appeal. Kwa nye niona nundo peo kendo cheto appeal na appeal ne binda ndo tona kwa mundu unitamina peo ebinda mundu nenga wai aende appeal biwike ata wetele ukwetela ku nduko na appeal pia nonzi engimo nayo ekutuma ende na makwani matakesa tuyasema kathela baiba ndo makathela lakini nukwingi appeal ni kuzasia binda ya usili wa makwani no ikua ipinda lakini appeal ni abata tuyesa kwa asiandu maikathi ko file appeal nundu achao nundu ikwani you take long lakini kila tunenga judiciary moveani nundu ni ongelile judges ma court of appeal o mwayu bitie judges nundu meendeka aingi asili mama kwani ikotini su ya appeal ni kana makwani maiko kwe ibinda yasa uchunocho chaile kwikwa koti ya appeal ikiwe judges aingi na yuka kuyene ndiwise kwithia kila county ina court of appeal yivau ikwithukisya makwani asuma enendi. Wow. Ekato sodhimu nitusiokethetie mwaseisa mwendwa nitusiokethetie. Mwezeza mwendo ni tuwasiokethia vani Mutongoi TV na kini kilungu cha usili na inde mundu iloya nenda tutabia kindu kima kita adi novo nene ndiki weta lakini nenge no useo museiso lawe ba musi akamanyai papikaba maka call for di novo kana inde kindu kiki bikaba jaja kauma katie kwani otisi mwikio wakwa we jaja usuke dhani wewe ne kwani yu
niyo silondu violate yunye yundi nduka kwiwa judge ne umie kana mundu loto ite kwani kiune kikuwa mwikio wakwa na judge usu kwa kuloya katwele sina mambo tutobia ela mukwasa de novo koti ni kwithe ya terms mbingi lakini no sio musesi akamana kiutu itwa de novo itau niwo lo yinda na terminologies mbingi saa ingi leto numo and mukambo tona kwitha ate kuelewa lakini ila judge wasia ikwani yambi awe kindu chukitwa de novo itha hitwika kana ikwani yambi uma kula yambi yambi upya hiyo itha imaanisha na kitumi kila koti tona kwasio ni kana embwa jajula eivo ni wathi na atono thi nundu asindu tofauti no athi nundu no anengwa transfer which is the most common one chicho kila common kila kitu majaja uma na judiciary tha na policy ya judges kwikata kuthi transfer after evinda ni kana wese kwithia mekalamu no bala mekalile andu no mama ni aneo muno ukesa kwithia hii relationship ya judge na enendi ni tono compromise kila kindu tuita independence ya judge ko na magistrates ko kindu cha transfer ni important na nikiitikilite lakini kila cha muhimu ni kana judiciary ni ya ile kunenga judges kana magistrate o kabinda kesa idhi no anengwa ka notice kana minukililia makwani ala meikili uthela utanamba ikata utanamba thi transfer lakini tiku thimulukilwa twasieta une ukewa kilo transfer chutikiseo ati obe kitumi kinene muno kila kituma tukikwa mundu ni waile ku judge usiwa ilonengwa some notice ni kana minukililie makwani ala meicha meikililio thela meiko meikililio thela lakini ola twasio nindi me manambi ya meobasa maina thela asumo kama koselelwa nula woka judge usumpia woka na nicho kitumi saingi muno ma criminal utona kwiwa ulae musikati wa onake akakulia nende kulio kwani yambie upya lakini you instances isu niende na ku reduce muno teneche kika nundu twasi proceedings sina andiki no si tene kuna andika wana moko kesa hivi judge andikie na handwriting yake ula woko nanda somecha handwriting isu itumi kadhaa ituma ikwani yambia upya lakini kindu kila kikinene muno kituma ikwani yambia upya ni judge ni wenda kwitha na vinda opportunity kana vinda ya kuobserve kindu kitawa demeanor ya twasi witnesses ukesa nuonie witness yo kie undu we kala kulwa makulio undu asungia makulio kukithao kio kiseo ona kwa mwene ndisa ingi ikwani yambe ya chao upya nundu jaju mpya ulawosie kwani nukuget opportunity kana mwana wako ikata wa ku-interact na kuona na kuielewa nesa na nui kumutethesia ilo kwitha aitwa kati kitumi kingi o judges maenda angi no yo retirement angi o maka resign uko upe uitumio kadhaa ila ituma chao judge kana magistrate adhine kane kwani yambie upya lakini kitha kitwika ni kana mwene ndiye chao nitokubimiwa lakini instances isu judiciary no ya ile kuhakikisha chao no ya reduce kwitha kote unnecessary transfers ila sitesia bata kana cha lasima yes judge nundu watu ya pethi ya nevinda ukaisio kethila ibinda yakwa kotini oni yethedile then ndio mundu ni wisi or you too much by April ngetha indi nduma kotini petha mwanya wakwa cia aye ikwani yunye ngetha numie tikaje nemwe tikambesie mwithe no yenge another judge ukamwe by April ndiketha neminie kwani ye na ko kotini yitikilasia ninengane
Yes. Nikenda dikese kuyambia yes. Kiwe kiapenea muno ukewa nundu ni kwani mpya kewa jaja sai ndi mwithukisya of course mwene ndi ulai etelete tukuyu muno kwanza saingi mundu etha etelete kalibu mia 6 no ivika no yethi ajaja ikuya ndi kwithukisya omunthe nundu niendete transfer in the next maybe 1 month. Na kweli we kitakwikata ni woseo kwaku nundu vaivata wa ambisie kwani yu na yukaitiile hii niyo hii mpya no kavaku yata uthi kwa jaji ungi lakini ila kwe kou koti ninengana kindu kitawa mention kwa either registrar kana kwa jaji usungi kana kwa magistrate usungi ni kana uthi unengwe date ya mituki ni kana ndukaewe wi ukose date kwa registry na withi ukambio nengwa date ya chao ya mwakongi kuma makwani ma muthembosu mention nisu itha ya bata ni kana uthi ukanengwe matuko ma mituki na kiutio ki affect ya mwene yikoni nondo for example mundu no mundu na binda yimo no kwitha akwatiwe kwani na koka kewa jaji undu wasila kwanza ni umumena nundu ni watu wasila nesa alafu yuko wine kwani witwa ya jaji fulani usuni wende wenu upi wake lakini nundu we binda yetasia ya akathi transfer maybe next month na ibidi mundu au nengola jaji utenda yani utewa isile kwani nesa na nondo no meya there is no more bagi ndoto na kwika for now wiki ya jaji uno kutuko maane thuko mundu bailite kione kitu ma mundu afeel tita nguthuko mundu bailite nende twaile kuelewa kana judges kana kutua mauma siotwi wa makwani kulingana na ushahidi kana okusi kana kwani yaku ndo yili ndo mbe kwani yaku ni thoku kana ndo ino ushahidi bayo ndo ukwasia ai judge no kutua etikilane naku ni boga sa ingi tobetasia cha enende na tuyambia kwasia ai judge ulenda tesa na tusata nesa na ke atuyo ikwani kila chakati ndo kwani yaku iliu ni thoku ndo mbai ni wakie no committee ya crime kana iwo iye mundu na ushahidi we mundu wakuye na ushahidi wivo na mayuka mayasa kweli ni wo iye ndo kwobwa na widiwo vu ya sejaji atuye nai na keti atuye nai ni kwani ukwatie ni ye kitheka cha mweno forge title deed no yasi ai judge ndethi kwa sewa forge na bobe document examiners evidence no kwobwa yes ando no zo makaelewa kana usiliwa makwani timu ndo mwe na kana meya ndio sakona it's direct lakini mundu mwe kana lawyer mwe atwiye paima kwani manene nange manini lakini pio tumo tusiasi oketha katika ikotini kana utuminie kuya musi ethane wese no minio kuya musi na mugu okethiwa nduketikelo ende kotini ndo kotini ukukuna yani koti meya oni kukuna ndo ndisi ando yesi meya ona ni meya ona yaiti ona nona so wathiute meya oni kukuna ndo bailite kuno so ene makamana meya yaiti ona na yaiti ona na wako no kando kidogo wenu kwatu na wewe yethilande nendo yetetea it's either umefungwa ama umewachiliwa yani nisi no maile kwewe meya ndi si mwana neko na ukono wena wo mlango tielesia makwani mwasi ya kuyanza pio wasi traditional justice system no feel kana neta iliongelanga sindu isu sia muthemba tusu nikenda tika betanga makwani mwingibie kana yu ukakundwa wasia ita ile kwikata yo nondo nenesi kwenu tiundu webina tiundu wela isi mono nondo kwa mukyo kila muthenane ne some judge somewhere ayasia ona makwani mweno mathele na muthenomwe ye mwene yo kana ni watu na uwa kwani uni wathela kana ye kalo nenge maximum of 2 days no need as long as every party is ready pabe na ngusi no prosecutor ready judge ready alame na ye kwani ni
makwani asuna muko ndo na mithemeli na kwani yu isilwa na esa yithela lakini bakwa kutwina makwani maingi na byo yuko kula silikali yaile kwikata tongelele TJS kanani nyumutindo na makwani menu andu mayuko apilo yambe ya 0 ngeithimo yambe ya 0 kiunike keso thela cho niki keso thela with you twina 0 cases twisaitha na 0 cases nondwe twina community kana twikalana cia nandu no mwi kaliana nandu andu no meuka mekata makakosana kana makakoseana kwou makwani maiso thela na maika thela kila cha batanikana ila enembi matwa ikwani kotini ikwani yuni ya ile kusilwa na mituki kwou kila cha ile kwikwanikana judiciary kana serikali ni ya ile kuhakikisha kana kwina koti sianie uise kwithia koti ni ciatwa wakula enendi mai kumathenge ni sub county level ama hata ward level kwise itho na no betho magistrate wiba kubechao na enendi tuni chocha bata twa judiciary enda ku decentralize more itwae judiciary services makoti kula enendi mai lakini yu o undu kuilita yu kwe nondo yu judiciary no kuitaji chao mbesa serikali nengane mbesa mbeanu nikana structures isusikiwe nikana enendi methe na ease access we say that nimeko access koti na mituki lakini systems ingi twasie ni kita wa alternative justice system twasie suni arbitration kana mediation kana ando maka negotiate we suni very nisi encourage itwe muno na on a traditional justice system lakini sindu isu alternative situasani tusita alternative siesa kutweka neso si kwa sisioka ayu koti ibingwe kulezo bingwa sio ndesi sidhukumana mamwe nondo yutwasie mwekala na mediator amutethesia ku reach an agreement kana kubikia chao mwigwano su ni mutwa mukathimu ka register kotini na mwatwa kotini itwika wao uwo mwiao ula kana decision ila koti ya mwa kwa uyu ni sidhukumana bamwe itetheanisi payi mweto na kuungama yeyo keka sio pate koti hakuna asante tulilikania na ya simu nikaenda tu mande ila tu mawaki lunguni tukwebe kiwona no tutethesi Masi Kalondu Wambua wakili na nithukumana na Beneka Advocates LLP na no mumbikie kwa simu 0724753140 asante ipinda ila ngine ndo twelese kikamba othoki obina lakini ukethoki weta na kisungu kikewika nenge no sio tutongelele namba nikenda tendene kilungu 0 sema tu in English wewe tatuka kisungu tuelewa 0724753140 okay thank you so much muthisa mwendo sa mubea munene kwaku nundu waku twithukisia nini isi no wakwa atio kendo ikalote na mia wa ukuna niso manda indi lawyer nene nitwa Caroline Mweni wa Muteti muthia wa kilungu cha Osili tithia nengi wakatatu ukite ni kwende utukwa kwa ila